Assalamu alaikum, virtuallar, qandaysыңар, жақсысыңарбы? Пажарниктерді қарағылач. Көз сүйінет бұдай. Сүйінші дегендей, қандай соның Қырғыз мемлекетіміз өніп өтіп, өсіп өтіп дегендей. Біздің маалыматқа қарағанда, білішінше, мұнда пажарныйдан 100 машина келіптір деп ұғатабыз. Азырда тоқтайыз қой. Қандай сон МЧС-ке. Маяқта да келіп тағы тоқтап. Көченің башына чейін пожарный грузовиктер тізіліп тұрады. Дағы да болбаса келіп тоқтап отшат. Маяқта мындай кран. Өткенде да елді қалыс өрттенгенде сонда бір кран ile бар дешіп көмет отшқан 15-ші этажға чейін жетіп, сонда да МЧС пожарниктер аябай ықчам ракетте иштешип өчүрүп калышкан. Ошондо деле болбосо жүрөгүбүз сыйлыган, бир машинасы болсо деле жетет экен депчи. Мына Кудайга шүгүр дагы келип атыптыр ошондой крандардан. Шаарга бир экөө үчөө болсо өкмүш эле жетишчү деп. Так 100 келип атат. Мына андан тышкары тез жардам унаалар да келиптир. Анан жөө жүргүнчө ташып турган автобустар да келиптир. Уже баш жагына чейин бул 3 катар тизилиптир көрсө, биз ойлоп турбуз 2 катар деп. Бияқта мына тез жардам унаалары, автобустар көчөнүн башына чейин. Баары тең сүйүнгөндөн видео болуп тартып жүрүшөт. Кандай керемет сонун көрүнүш. Өнүгүп өсөт деген ушул. Дыйкан чарба тармагына дагы МЧС-ке, медицина тармагына, анан жөнөкөй калк, Борбор шаарында жашай турган калктарга дагы ушундай бир автобустар келип отурат. Элдин баарын маанайын карасаңар, сонун сүйүнүч менен автобустарда мына автобус мисалы токтоп атат дейли, жанынан турсаң дагы үнү чыкпайт, чиркин үнү чыкпайт. Канча дагы жаңы автобустар. Муну башкарышта оңой окшойт деп койдум да. Жеңил эле айдап аткандай.